Ko Matariki titihi tu a papa moku ki te whakawhanake i a hau anō I roto I oku mahi. Mena ko te mahi marae tērā, I roto I te whare paremata, mena ko te whawhaki ngā māra kai. He wāhi ki au ki te whakawhanake I tōku whare tapawhā. Tēnei tau I te wā o te Matariki, he whai wāhi ki te moi tūtei. He wā ki te Whakaata, he uaua tērā I tēnei tau, I nei tau e rua pia. Nā runga anō I ngā āhuatanga o te wā, e pehi nei I te iwi Māori. Kua hikoe, kua mahi submissions, mātou katoa, moku ake. Ko te whai wā, titihi wā poto ki te hoki ki te kāinga, ki te noho tai ki tōku whānau. I ngā taukua pahure, mō ko titi o aku mahi, ko te whakarauora I tēnei momo mahi e hono ai ki te wā o te Matariki. I tēnei tau, ko te whaiwā ki te whakata. Kua tino rangona mātou te iwi Māori I tēnei momo mea. Te tirohanga Māori, what does that mean? Aua. Engari, kei te rangahau, kei te mahi, kei te ako tonu mātou, ia whakare ana. Mai o kururuhi korohe ki aku mātua ki au. Ki ngoku I rā mutu, pēwhia te ako I tō tātou reo, te kawe I te marae, te tunu, ki te rauora kai, pēwhia te whakamahi o mātou ake rauimi o mātou ake mātauranga I roto I titihi āhuatanga Pākehā. Yeah, how can we use our own tools and knowledge to advance ourselves? I think there's just this huge wave of reclamation, owning our own systems through reo, haka, waiata, kākahu. And we're really trying to just own that narrative and tell our stories the way we want to tell it. So moku ake, ko te wā o Matariki titihi, wā o te tau. Not having to justify, not having to react, not having to prove anything, really just te noho Māori. Te noho Māori, kua kaha matuarangi ngā tāmua ki te kōrerotia I ngā uara o Matariki. You know, being with whānau, being in a space that you can give back to your atua. And so the principles of that shouldn't be shaken, and koera I te hi mātāpono e tino whakawhenua ai I te kaupapa nui o Matariki.